buhangu dangu rikimatan ba yeti nda bata patua mangarangiangu rukuna na pameringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bandedi ta di hanya pulna miri malawa kata kare pandulang lai miri lila hamayang. Do miri ala ama ma maninggo la awang majangga. Lari na iya na miri mamonung gau. Matarwa na nga humatuamu na maramala yeti la kananding ma. Kana dumbuhang manyakala patingrong na pulupia kalipanaong mo. Ladal mambuhang la patingrong na pulupia kalipanaong miri. Kowo arung gamay ti dihakananding kami ng manggana. Lupang garabia na perongo ma ba mambuhang ula pawelieti ma patunya la yeti la kananding ma tunanumboy miri ko papieko rakama la palaku ya dalur na pabuang gama purupia karo miri ningga makalawanji la patinglong rongo na pulpia kali panaum la tamu na miri mai miri karitu na pulung na maluri makarai ko do miri ala ama ma maninggo la awang majanga amingu ang buang gula tamu na miri karitu na pulung na padihanda larehina yana welingu lambuku wasiat na pingina ramayawa bunda bana dangu nda hoputumi yakanya dangu nda pelumungumi na huratu Filipi nakawudu dambu lamata kambul patuna angum buhangu latamu na imiriyo karitu na malundungu yedu yaka mapabelingu lai miri alaya derukuna na maka dangu nakaparu wiki anda bapa uwa jua na imiri alaya duna batuna na taula pintana kanda na ihilinya na waingiara waitanguna na mangandia lapa malundung wangu ang buhangu la tamu na imiriyaw karitu. Tunanumbu, bana pahalang wiki na weling ula panjadi ata na hau na banjaru. Nuna, mbunda bana mapawelingu la imiri alaya. Bana pahalang ka wiki na lupang mabudi da banjaru bada pamandunya na palihang wiki da hama dunaka bana wandaha dumangu lapa ramaya na pamalundong wangu. Ang umbuhangu latamu na imiriyo karitu. Iwunang Paulo na panamu niya na kabungguru la Filipi. Ndumangu lapa ramaya na pamalundong wangu. Kanado nyuna na padanya baningu marihi lapakihanya nduma na lapintana welingu bapa wilinya napa malundung wangu. Nyuda dapa muda biaya napa malundung wangu hamatuna mandia pawilingu ya. Ningumbui taula kabunggur na maluri nama tuya na pambuha yeti wikina yedu yaka nakahaunguna nakabungguru hina paihangu. Ang umbuhangu la tamu na imiriyaw karitu. Tunanuduka iwunang Paulo hina panamun janyuda ndumangu lapa ramaya napa malundung wangu palatanya na pulungu dangu janingu a uanjana. Nyuda dari mamanya rukuna nakahaungu da dala kabungguru da. Ang umbuhangu latamu nai miri yehu karitu. Na pembulungu dangu nakahaungu. Yedu yaka na mapapingi nduma la papahadanya na banjaru na manda da nyakana. Na pahilituna na babanjaru hamatuna duka na matumbu la Filipi hamukai la banjaru Indonesia la rehina nahu. Yedu yaka nama pabiata parata hungu na mangandia la pamalijang wang. Ang umbuhangu la tamu na imiriyaw karitu. Welingu batapahilitu. Narihi hamupa yaka ninda lambuala mapambulungu batalipitu pakahangu. Batapahianya na luri na mapalupangu
dangu na pahalangu na banjaru, dangu bata palaku ya na malanyapu. Ya kaninda la kahaungu na banjaru la Indonesia na lanyapu. Amin malatahmayang. Domiri ala ama maninggo la awang majanga hala manyakalap tingrong na pulupia kalipanaungmu, mata arua miri kau dutundaki pera mau arukama la andala ngarangiama daung nangahu matuamu. Mutingi tanawar kinamayang karaima, la tamu na miri mai mirio keritu makarai ko domiri ala ama ma maninggo la awang majanga. Amingu. Ang buhanggu la tamu na mirio keritu hopu na laia na pulung na padihanda larih na yana. Abu maruang badu la like, subscribe, dangu matawa. Bata pangalanya na padihanda larih na yana la angum buhanda bunda badaka. Na tau na mapawailay miri dangu na marinjungu lapa tandaya imiri yehu kerito. Kanadu nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na miri dangu angumbuhanda la YKB. Matawa kana papurunda wai mangolung wai maringu welingu lai miri yehu kerito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.